We are blessed today to have Unamoto with us, who has made the commitment to join us in this journey that we are in as we await for the soon and second return of our Lord and Savior. We are blessed at Healing Memorial School to also run this series of the Last Empire, and we praise God for the lives of these young people who has committed their life in this journey. And I am just a sinner, just an instrument. Unaloto has also been joining in the evenings conducted at the Queen Charlotte Hall, and I heard that she also made the commitment, and I praise God for that. Here we have Unaloto and made the decision to follow Christ in baptism. It's not just an ordinary decision, it's a decision of a lifetime. And I praise God for his life. Unaloto, here you have your church members, your family of God, to witness. We are going to baptize you this today. God has already planned this. And therefore, Unaloto, in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I'm going to baptize you. Amen. We have church family, Lilio left. I got to know my sister here when I started off at Healing Memorial School, and she's been part of this Last Empire series. We had our program together last year in the children ministry where we had our Bible study. She gave her life back then, but yet praise God that He has allocated a time such as this for us to come and gather together to witness her following the footsteps of Jesus Christ. And therefore, my sister Lilio, love to baptize in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Before you is Fahila Efa. As I've mentioned, we praise God at Healing Memorial School. We have been one with the previous sister that has been baptized. We have been together for a long time, church, also for Healing Memorial School. I made the call on Thursday in the morning when we almost got up. Some two girls that
Taini e ngai lau maari ka koe whanau hei a kai na lotu. Ai whanau kama e se asi koe ia no ko ana wha e miku. Whawhiwhia ko whiri ko whai e taunawa koe. Rohi ke ne hanga o whahai ai ne tui. Ai mawinga ke te ia ke ne tala na fua ke moro moro mui wae. I e whonga koe ia mai whakaiso ai ana whahai. Rohi fai te kau au e mo te leino ko whiwhia. E o whakita isa koe e whinau, e huafa e kua me ta mai, au, e kua me lau e mai. Ka hulu ai whai kata mo tamata vai ki mo koe ki tamo ko ni koe le meitanga a pite le tahia e kau koe ako ai ako a mahi hati koe le mito koe a sisi koe ki kamai ki koe ni o kumi ako e tonga high school ko whapano mai ko koe whanau una tokoni no fai una mau ki koni no tau ki na tafi na mai no kau ko ni ai bebe na mono ki te ki ta mo ki ko vi ko mai mo ki si o he fia ai firi ko fai ta mai ki ko ni ile se fono ki po waki ai malanga e fai se kau wike ua ko ni ko tu yu tau fa ta ko family ko ni ko hi ko fili mawinga o whai e tā maka i a ta maka o kia ia e honga lahi i e mautoro hi ko whi kau mai e ko tui ko mahawi e whamoni o tau whai i a pini ka pehe i a ko ala taria i ta mai ki ni tene ko mi vai na so ava le faha ia le tui ki hei ko si suka si ia le te ko i ko fa pa wa o mi le o ko ki fia ki o pa tai so e wa pa to ko ta mai o to ko al o to ko la ma ni ba no ni e o go pe ke ta ki Follow my in the film, but I know they say, see your machine and my family go your bouquet. The Bohico, Malana Bayana, I will go for the higher weekend work on me. Who find any to my routine if you Martina, to the cowboy,
ia mo fou e vai e taisa. Ke a kutui hai kune ilo na koha ki mamai ni no whare o kune hau pe mi ai. A kutui o tau whawhitai ko tau peki ki o hiko mahuinga i whiri whai e kane ki. Lolo tonga e tau mui a kuanga kutui ki hako tupu e whenua. Ma maho a vito mi e toholahi e whakakaukau ke o hiko e mahuinga o nau rau mani. Ngai mari e mama koe ni o kinau ki mokua e ke ki hea e toholahi. Ko whawhitai lai ki e ki ko hiko e whiri mahuinga me whai e tamai e ki. Noki, ko hiko e whawhikau au e ngau rei. Ko whiwhia ki uhawa o pantai se koe i papa a tō me tamai. Alo, tō me lau mari e maa koe. O hai lai te o maa. Ako hiko e whaikau au e ngau lelei, o ngau whiwhia. Ke baptaisa koe, e huafa e o tua koe tamai, o tua koe ara, o tua koe lauma ni e maa ngoni. Amen. E amahu e ngapa, kata ape o Sisu, oia e kope.
i he pui tua o hau kia me iai a toko tahani. Koe o whewhine ni o e tokoni pisau. Ka whamiri koe ni kia me he siasu koe a se sukalaise kai ahu i pui. Kia nai he roto le rei pe a e whamiri koe ni ke nau mōmō, kai whiri koe ni nai pai e tau nangana. Kia nau amanaki, o nau whakakau-kau, o nau roto e ahoni, nau whakaamu ke nau heri, ke nau whakamooni i he whiri ai o whiwhine koe ni. Kai pāko nei ai whakatahu hau inga o siasi, o pau te iai ai tamai koe ni e ahoni. Kai e ahoni o whakamooni a toko tahani, ka taru a e ne mui e moro kalamane i ka mata anau. Kaya kay makapapao niya ito, iyon na roto, yan ay fili as Isu, ihetuungan o enyo ay baptaiso, ngayon mo kaya ito baptaiso, mga baka na sinere may ay kaun de fili ay tuwi ko hindi, hindi makapapao ipohoni, o iforo-fora, kuringan na fili ay ato matahan. Kaya mapatay yung roto, tinitari, inaoni mo, para maoni na diktaon ay fili ko na bayo. Nagporo ko paapata ko iuhanga o pagkaiso ko kaya ako. Kaya ko pagkabalo kaya siyasi na mo pa'y pekao yun o may pagkamari ko ay kaya kawan kaya pagkamoon kaya pili mauting na o pukipay. Kaya may o roto kaya iuhanga pagkaiso ko ay kompomin. Uy ko ay pa'y pekao o gospeli, ako pa nga maaari mo ni kung roto kaya waka pagkaksa ko ay guapa o tamay, guapa o aro, pero maaari man o ni Amen. Elamita, o wadi o kuihedi apaya herot misa ya moreseri misa o yo matuani kai ngalotu ko tuyo mo maheni ya mo yo matuani na iheni ke kau kata yo mo mui ya motari ai mo oni pakatota ko eni o kau mui ko to ya kaya ki pui tu o yo matuani pakatau ki he pakatalanon o mai ka te au na te knau, ka mai whai te kau. Ai nere mai ai uhi. Te kau i he ako, i api ako koe ni. Ka nai ako na ki iai, ai ki tapaio eiku te koe whoha koe ni. I he tō o ma whakalotu. Te o mo bukau ai, te amo ako whakata mai. Ka i ako toa pe, i he whoki ai ki talamou, ka koe whoha koe ni. O pune mai pahi. Ke eo mātua koe ni, ai mea kune ako, mea korofora, i he api ako koe ni. I he ao katoa pe, o kongo i eo mātua koe ni, he kamata anga, te o kupewe nai, ai whanonga koe ni. Kai whai pe, ai ngā ue, ai ki toko tahani, o ao kia kuunga, ko ne kamata ke ne mui a toko tahani, i he whainga mea tokoni, kua whakahino he korofora, ke o ai mao mea tokoni pia mea. Kena hoko ai no mātua koe ni mo na whainga. Ke si mau e toko tahari ha mea tokoni. Kena kei tumu mārohi pe, ai whoha koe ni i he de ilo, koe whakahino ai toko tapu. Ka i he ahon,
o kunahanga o whakamoni. Kia na whakapapahau i kona roto, me aha ko ia, o au ke aha ko ni te na whiri, ke mui mui i he o tua ko ia, nai hanga e whoha ko ni o whakahai kia te ngau. Ai ngā he kuru nganga o tua, nai kai ke pumahino kia te ngau, nai hanga he whoha ko ni o whakamatala i he te mahino mai vai a ana, o hanga i lau marema anō ni o whongi a roto, o eonga mātuani, ke natari ai tui ko ni, dana pongpong kiai, kia kuna ngā whakahai i he pongpongini, i he hoa tāni, koi o tua koia na ana whiri kiai, aia koe ku tui kiai moho na whoha, tēnā mo ui aki, tēnā mui mui kiai, hei ahoni, kuna hanga whakapapau, i he pai e pataiso, ai na tui koia, kia te moutou. Patanga kia mai o tua whai tāpui kina ki moutou, ka te hepoki ke whaamiri koe ni, mā whanau kuloto, e mamata kia te ki maua, e aho na urea ai, kua hoko ai ki tangata, ko disciple maker. Ke te ngahanga o ngāo ki maua, ke moto e hoko ke mo maua, ko e hātonga, ka mo disciple maker. Na ko ia, ko e whakainohino ia, o kumohanga o kukepuk, whakataha ka mo tui ko ni, ke kamata ho mo ngāo, ke mohanga o whakainohino, o mo ngai mahen, ka mo ngai whaamiri, te ao ne whaingataa. E ko mohoko ko ia konga mu e a honi ko whapapau ki ai e motari ai tuunga ko ia ko e pakais. Ko kore heni ki e whae e whamoremore o mea mai ki moa. Le seri ko whamaro ki he otua ko e ui ko ne fuaki ki a te au ai whakamofua au i e aho ko ni ke hanga whakahoko e baptaiso ka mai oau mahauina na e kamata e si Isu Christ e hanga o whakainohino ka me tautolu e whai ia ki he maa oni ka koe. E ahoni koe maa oni a kalaisi ko ia ubetari o ki hoko ai ko maa oni ko unga pe ia kalaisi. Ia koe maa oni a kalaisi o ia te penga ua. Kea ne pe he ko roto ki hanga o baptaiso koe. E hoan, ui ko whai kau e kosperi, wang baptaisa koe e huafa o tamai, e huafa o lau marie, maan oni, huafa o ao e aoni. Amen. Ko tamai ko ni angepe ko ia ko fae wo ho ko do ta ko ni ko fa mo oni ki ono family pa mo oni ko no ka nga fono nga ya ka ke ngata ko fa mo oni ki siasi mo sino ha mai ka si e kong kong ini ho tan o tau ka fa ta hai ke fa mo oni pa ya ke netari ai mo oni ko ni pa mo mui e ngau ko ia ya mo example mo pakatata na pakahoko e kawaisi e vai ko ia isotan e pongpongin ko pakapapa ke siasi pakataha ya mo vai pe kau pamaro ke pangamari ke kawai i hono baptaiso ai talabo ko e ko tamai ko huse pani e guapa o tua ko tamai guapa o raumari manani aro ko baptaiso ko ai e pongpongini. Amen.
ni ka te mo to koe whai ka maari e koe ko tau mata e tau wha mo on ke mo on e whakai no hina koe a e whorokoa e ko wha aroe ke whai a e ui koe ni ka te mo to ko kope e a koe hata i e maru koe whare koe e ria koe ni o ku tau kaho koe a o au ka pau o ku ke ongo i he ahoni ke fie kau whatala mo ki maupor i he teu teu ke haere ngaua si sukalaisi ke whamo omi ai ke mui mui mo kau i he vai koti i kai i he ahoni pe ke wha apu ke teu teu i ho mo ui o ka mata he ahoni ke whau i he vai e papaiso o ko wega o whaga whei koe i he hoatari ke mea hake pe i he whetu o ku kei ai ke te ke roto toa ke mea mai ia whetu hoki mai ke te mautoru i heti ke mau ngā ue moroi ka mo whakai ko hito ho toko ni koe ke tai ia aho vare mai ai vai e patai so ka mo whakai ko hito koe ia ai o tu ia hati i kona os mateu teu pe ki nau tōna Aku nau tanutu i e matangai e ahoni. O nau whaka amua. Ke tau kau i e vai e baptaiso ka pu ke omoi ko ke si teu teu koe. Ko ke si taria e ki. O ke wha amu ke kau i e vai baptaiso i ahoni. E kei whaka no fua me mo koe. Ka mau te ke loto ki ai. Ke mea mai te whahoka. Te whai pe kau. Ai ui. A me baptaiso ki a te koe ahoni. Ka mo whika ua ki ai rani i. O nau wha amu ke tau teu teu e nau moui te ahoni ki ha aho. Ke tau o ngoi ai, o ku tau e nau moui. O mahina pa te nau tau ai uinga ki e baptaiso ai. O toi whaka whai mo koe ni ke mea mai. Ki a whei tungu ofi mai e ni. Ke mau ngā amu e moroto ka te koe. Ki e kaha. Ka koe ui koe ni e ka aina. E tu o ua. E tu o ua pea e ui ma whakaaki ki e hefe pini. E hoa tani, koe ui uruaki, ka pau o kuke whakaamu o loto, o ka moi o ku wala tua si suki o loto he hoa koe ni. Ke mea mai, ke auki mai te whetu koe ni, ke mamamata ki a te koe, ko teu teu i koe, ke a aho, ke whau ai, ke whahai no hina koe a si sukaisi. Ui uruaki, ui o no ua, ka koe ui pa ao si nao e te whini. Ka pau ki ai hata. Ie, meo ia nani. O kune, whaka amu. Mau tani, ai ui koe ni. O kau whaka tei koe. Ke mea mai, ie whetu koe ni ku ki ai hau ki ma. Ka koe ofi mai he. E whai, ai teu teu. Ka koe roki ma au. Ma ke, koe koe tu unga. Ka moe ui, ai ei ki e te tau tōru. E ka aina. Kua mawe pe, ke whauki mai e karaisi. O ku tau i e, kure anga whakaosu e mamani koe. Kure anga e roroi mai. Hei kai te tau toi lava o tōroi. Hei kai te tau lava o toi furi. Pe toi whetongi, ia whakakau a tangata. O gai a ngai maro. Ia mamani koe nina tau ako ki ai. Ke tau hanga, o tagi harai ki tau tōru. Kai e ahoni koe whapapau. Ke mea mai, ke tari ka uko. Tau whawhetai ke o tua. Ke tari, ka moe ui koe ni. Ke hoa tani. O whamaro heni. I mau tōru. Tau nanga. Tāpure. Koe ui koe tari ai ui, koe hoa tani. Ui kai ko ho tari ui au ma aku. Koe koe ko ui a aku koe whai pekau. Koe ko hei rawa. Koe whai pekau koe ni. Ui kai koe mau ui koe pa mau toru. Koe ui koe. Ki he siasi koe ni. Koe ui koe e o tua. Ke whama oni, e he hawhanga koe ni. Ko ke tani ke mui mui. Ka ko whakawheta, wau maare e ka si hopa.
Tare ke hana o tua whaita ko kina ki mo tolu. E hoa ko ni. Ke tau lotu. E tua mafi mo alofa. O mautu ke whaka mo odi e ahoni. Ko e uhi. Ko e whaka hino ai afioni. O hifo mai ai ho alo. O ne hanga o whaka hino a mana. Ka ne hanga o taa te mo sipinga. Ke mau mui kia. O ikai ko sipinga me a toi ta. Ka ko sipinga me he toko ta ko alo tofu petama. Ai ana ne hifo mai ke whaka hino ki mau tolu hopure anga. E kai ke ngatai. Na ane toi pekia ke to ho mau tuunga ko ia ko au hata ngata. Ka ke pekia ko uhi ko ki mau tolu. Ke a oni ko fili a kau tangata ma kau ke fili. Ke a ko ni ke teu e tau mo ui. Ke vai ko ia o paktaisu. E ki mau iro ko vai ko ni ko ke haini ko maro ia ta. Ke ko haini fai mana. Ka ko hivi o mau tu ai ke a ko ni ke rota vai ni. Ko hivi ko ia au be ia. Ke ko koe ai maro hi. Ko koe pe ka ko whakahino ki mau tolu ke mau whakatai. Ke mau mo ui. Ke maamani ko ni. Ko kuhinga e mau ni. Ko whamaro ke a Fiona. Ka rotu, o kore ke hanga, o whai tāwe kina ki nau tolu kotoa bea ki nau whai e whiri mau i ngani. Whai tāwe kina e whai whekau, ai ongo whai whekau ni. Whai tāwe kina ka mo siasi. Whai tāwe kina mo ki nau tolu kotoa bea, o nau mea mai ke mau whakamoani whakataha ke au au ni. E whai tāwe kina ki nau tolu whoki. Kaua eki e mau ngāu e whai. Ka tupu mo eki ke hoko e mau ngāu e ni. Ka mo whatokia, mau whakau ko ke langi ia toko taha bea ai huafa. Oi a flor. Alô, tu ia tu vai falar isso. Porque di goni gona utaliui. Bebe fatava do o papi, o catava mais bem que bom. Para ver se assim que mudava o filhote do governador, lava ia o programa que ia o lote a ali. Ya kahili ya lebih kaya foto rakyat, kau taimi afi kaya lima, kau buka mata ini tahu, ewai ayah kau tahu program apa kita ini, mana kau hilang, tapi ya ini kalau fire life kalau tu lain, lain kalau tahu ayah beri dari kau tahu, tapi kau kita tahu foto kata dia, tahu program apa yang sama tu. Agora que o governador lava vai o filhote do governador, não foi vai a proteção do governador quando não faz filho de ahon, como que aí então a rua, na TV o governador o rio a rua, o facato aí não foi vai a proteção. A maloa tu que lava fatomia ahon, não dia na tua faca que tem que o filhote e sabe e rola só para tudo.
Salvador.